Aha rero nkuko mubizi nka MC Giti uyu munsi nabazaniye umwana ufite impano abantu uzi kwigana Sharilo neza kurusha Mitsutsu mwamenyereye mwese. Aha rero reka tumanze tumenye ngati bimeze bite. Sharilo bimeze bite? Amakuru ndi meza byari bimeze neza ubu ngubu. None se nawe witwa Sharilo se? Thank you. Thank you. Nakubonye ari abantu bakundangiye nge bara nguzi gukina neza kurusha Mitsutsu kwa bikora. None gira icyo babwira twumve. Reka gira icyo mbabwira rero. Uriye kuzagira ikintu kiguturukamo cyangwa impano biva kure. Urabanza ukayishakamo. Urandeba ariko ndeba. Ngewe ndusha Mitsutsu kure ariko ngize amahirwe akantora tugakinana byaba ari byiza cyane. Nanjye nazamushimira tugakorana basi najyari icyakinjira muri pocket. Ukunda nawe comedy ibintu byo gusetsa? Yes, I like it. You like it? Yes. Umva ariyo mpano wiyumvamo cyane kurusha izindi zose cyane. Uwaguha amahirwe ukaba wakina nawe ubona wabishobora? Nabishobora cyane. Wagira ikintu twereka se tuguha ikibuga ukagerageza gatoya? Shana habyibereka byatanje aho. No. Sekunde moja kora koko. Anabona ibintu byarakomeye i Kigali wacu. Hakuna ibihumbi 3 ndabitwara. Ndavama iposha y'umugore. N'iposha y'umwana atambaza tumukaturu hanga bubura ahubwo ready. Kwako za matatu. No. That's crazy. Ahubwo boss agira yongera amafaranga kuko ibintu ntago biri bukunde pe. Ntago biri bukunde pe. Ahubwo se amatafari y'ukuntu umuntu kadusubira ku mucanga. Ubwo nawe niyo uranywa? Ngewe nawe ndanywa petit. Nageze imyaka. Ariko kubona rayi. Ubwo tuzakugurira panashi. Panashi? Ya skol. Iri ya sasi sawa. Agari inzoga. Cyangwa amata. Amata ubwo nikiraha cya desi. Sawa. Abakurikiye channel yanjye uyu munsi negeye umwana ufite impano. Umwana bari baramumbwiye mbura umwanya wo kumwegera ariko uyu munsi namwisangiye mu rugo nkuko murabibona akurikiye. Aka ni agasampo ka video ariko nibishoboka nzamukora video yuzuye gishire kuri channel yanjye. Muzakomeze muri update mukurikirane ibihangano bye, mutanga ibitekerezo, mukore subscribe. Ciao.